mo Faleata ma Samatau. Ia, o le avanoa nei mo stasi sui malu, fisau noa tatou tulafon tau whaofis. No whianga whangatalai. Ia, lewa, mai tau atu lewa tulai mai le ngom tua, te ngale, ia, Faleata no matoro. Paftai lau whianga le whangatalai. Lewa, luma le tua le, vi inga le whanetanga, tatou talo peona saunia lau whianga le tai au. Mai au te talitonu o iai whaatasi le ia ma le mawalunga nei Palemene i luma le tua i le tātou tālsanga o esitia. Au te ofalo fatu ma whaatalo fatu lau whionga whongtalai nei tai au, whionga le sui whongtalai. E whapefo i le whio lau whionga i le mai tai Palemia. Whionga le sui Palemia whapefo i Minstall Kapeneta. Whionga i Minstall Langolango. Ia, le whio lau whionga i le taitai o le tuangai, whapefo i le whionga le sui taitai. Sui mamalu o le Palemene le nei tai au. Ia, whawhelo i atfo i le mawalunga, whaurulunga o le tanga luenga le tātou malo. Tātou whaatasi nei tai au. Ia, meise i alo ma whanau o le tātou atunu. I le polokalame ua whaata oto e le official whono au whaitu la whono le whailotusi. Ia, wafo i le lumanai o alo ma whanau i ia o onga, ia e meise o le lumanai manuia, ia wā upwhai o tātou malo. Ia, o te whātuloa tfo i le pa ia o whale malo, wā le whio lau whionga i le au mamalu o malo e whapefo i sui o le whono sui tofia. Ia, lau whionga i le whamsinsili e whapefo i le presidente o whamsinonga whanua mswafa, official whamsinonga. Ia, e whapefo i tanga luenga umal tātou malo, whala poptonga tu maoti ma au whai pisnisi o loo tautuaina o tātou Mulinu'u i so se tafa. Ia malo sa i fua manuia nei tai au. Ia e alta po inga alpo ia inga ma lato tama. Tama foi mo lato wa inga wale o songa ia tu mua mapule. I tu au wa oe Faleaka ma lo fale ngako yaka. Malu mawalunga wa a inga le tai male wa fonti. Ia, pa ia el tapo inga whainga maloa tuila manua. Fio le kovana, whapefoi kovansili. Du tena kovana ma le whainga maloa tuila manua. Ia, pa ia le walea ua le fio sua ma le vai whanua. Fo mai tulangi o sa ole ma sa le au mua ma le launiun sa lua. E whapefoi le whatui ma le au wa to tol pa ia le manua tele. Ia, ole atoanga nao le tātou atunu e mata mai tai sama o le tui manua se ia pa ia whiri ma putulu na tawilo ia malo na whanua. Ia tulou na ia nei tai au mata ngofia le alofo le tua. Ia ele mwhangalo i naile pa ia iau auna le tua. Whawhengainga taulangi o loo whawhale turuia ma whawhale le malu. I nuu ma whioanga e meise e kale sia kerisiano le tātou atunu. Ia o loo tāpua ia whaiwa le tātou Palemene. E a whanga solo tau lumanga o tātou whontanga le nei tai au. Au tulai atu ma le whalol tele lau whionga le whongtalai. E fia whaalia se manatu o le tu malo Faleata, no me wha. E tu sai o le tu la whono. Ua ta oto nei i le Palemene. Ia mai le whawhonga mai le oil sui leo vai maunga. Le whata whaile launga Faleata. Whaalongo lele o kalinga i le tala Faleata i lana launga i tulafono lea. A lau kula i mai lea son nafi mai e sauno mai wau keke e kulafongo. O nga whenga o keke e kulafongo. O le bawaka ngai whaalia i lo finangalo. O le pre-sitting a ka koulenga whai. O le awala na e whata oto mai e mtanga duenga. Ma le Minstall. Ina ia au mai i o kako manatu. E fau wailo sa awala ta hao nei kongo le Palemene. Ale la falongo le leila o kalinga kala Faleaka lela fa kula kongo le. Ia maliela o fionga langa le ta o le sui malu. Ia e foi le ava tele pa pena la vol ta no foi le ngole wa tulai mai le wa ia se tulai mai o foi sta se tu mota
nei vai taimi o le whaangafuru, vai taimi o le tali o whaososonga. Ia vai monga i le tei, ia e ona o le whaalongolongo ia alom whanau e o mai le vai monga. Ia o saunoanga fu e Faleata, te le ata i me tautala ai le vai monga Faleata vai monga o le uso. Ia i misfo ele nei pule ele vai monga. Ia al saunoanga le ngoa matua. Whawhetai o naua tau le mea na e mana o ai. Nau e alala mai i nā. I lo ta mau ainga na e o mai tonu e Palemene. Fia maua sau ta avale, ma fia maua ta mau ainga. Nau e alala mai i nā. Wa sui foi whalonga le vai monga ia te oe pena whātu e te tusa le vai monga ma Faleata o le uso. Ia le nā we talo whai i. Nau tau lau whamoe moe. Lau whionga e mna oe ave ese sau noanga ia whalonga le iu talinga. Ele e ava ma le mi ngau i tonu e Palemene. Peo le mea na e talo atuaile nei sui e ava tele. Ma ota le nei. Ao le tamal foi. Ia se tangate ei upo le atunu. Ai e whamole mole. Ave ese ia sau noanga le longo maali. Ai misi le whanongo longo le lumanai o le vai monga numera tas. E a ngai mai te tonu. O lo ia wha mau monga ia. Nau tau le mea na mana o ai. Nau e ina. Io la le simea. La le simea anai te. Langa lewa sui lau tala noa ua o mai i. Ai a mai wha mau monga le na iai. Te. La me o to sui ai. La me o to sui ai. Le wha longo longo le tumalo. O le pre-sitting na tatou. Le la sui lau sau noa. La wha longo longo sui ai. Le maotal nei o Palemene. E wha lia e sau fina ngalo. I le tula fono. Malie lau fina ngalo. O le pre-sitting. Ia malia mai le sui o Faleata numero 5. Ia le ia o to tai matutua e wha longo lango e no fo ma le Palemene. E foi manatu ia ave foi tatou mfata ita inga le o le a fio ia alo mfana o le tunu e mol mawina ia tatou maota mele ia we manatu ia mau pe tatou le fiavata ia tatou saunanga ma tulenga ia wala vol to mali o tatou ngaruenga ma tatou maota mele al fautuanga foi le wa watu no foa ia tautuana ia mele ia o le wa fatonu felo tusi tu ese ni saunoanga foi wa ia na foi saunoanga o saunoai le ngam tua ia o le wa fatonu felo tusi ese ia ma tu le mai lau fionga le ngam tua ia tau tuanga ma o langa le kireska ko kain haftai lau fionga le fontalai ia o malia fo e avese ia famtalanga le no tai nei ai ele ma faina alu loal ma ka upule ai le se tala unei fai el ta upule e tele te mi sa no el su el vai monga Faleata mal monga al mata upule na nganga e pe o fa no nga tele na o nei tao le la fa ta fa ali ele se manato Faleata el tu la fono e o le nganga moni na ta upu ka ko pre-sitting ele oni me na fa wai se manato ma se finangalo sui e sa we au mai fono nei o me foi no tautala i el tato pre-sitting o mata e fia malmala mai ale o mo kwa malmala mai tu la fon le la el tao ne ia me kalanga e sula ia lo fianga al fon talai Ava tele fa uma mai le fa lingoa ele me tua sula manaia ele me tua ai ole langona lo fianga al fon talai tato tu la fon o pre-sitting walo ia pe le mena e tau walo ia le pre-sitting o tato tu la fone tu mau pe le nganga nai ele fa pe ese le me fa o pre-sitting ese le me mai nei ia pe le nganga nai so soania tu ai le finangalo au mau le lot fa mangalo le vai taimi le fanga fulu o le vai taimi o talia o poponga o le atua langa o tai fono lo e kalisia ai fa fetai o va ai na nafi le au le lei o le ta vale le uso ia fia mo se taimi fia ti ai su e vai monga ia le apiu singa na me to tino le malo e vatu i wa ma lui fono lo fianga fon tele se sila la lo fianga fon tele ko ngalo mo va peni ole aru lo ma lo temi ma matua e we te ama ia fua ia opole ia o la tele le fautuanga lo fianga fon tele le ia mo le pola mo ku ku mai mau fu kai me sai tu e sala mo ka opuia o tele sau nei o no le tuna o sau ngei o lo finangalo lo tu malo mal metau no sau ia sa man mala manga
bisa so o ko ka upu ia kia ia lau fianga al fontalai lau fianga al minsta e o tulafono ia malo faftai mo le tulafono mai matua lango ina le tu malo ne Faleata fal tulafono tato tu malo a o tau whafonga mai o le taimia e pasi ai tulafono ia tato talia ina le tulafono awangi whakakali o aku le ofisa pe o a tato e le stala ma whafou o sa foi le finangalo le tulafono a sila foi ia iata ia o ka kounge ia o le aka o le ia o kolus fuka o sang o lo makua kala voua al keminge ia o kaule loa le ofisa foi paloka po o mo ile pelea o le ala walanga tau el swing o tulafono paul me ia tatu talia paula o faukuanga lau fionga el minsta a le ofisa le komsino fenga palota ia lava le oatu itua o lau fenga luenga tato malo ina ia unai le o mai o itu malo e to e tapu e lato wata mawhai ia fingerprints au te whautua ina foi le wana mwhai an tau note mai ia o information uma lo suafa ia malo waspanau matulanga umana a ole teimi le e to e o mai e to e puelo wata mawhai o fingerprints ia peo ngā luenga le tele sa ngā luenga mātou whai pule peo na sao noa foi e nisi o suia whai pule peo la tinga ina tātou nei whai pule o e la o mai tangata o nei e tau le mwhai o tātou tangata na o mai e le stala e o fo il palota ia o kako malama uma ia i tū langa fo o tātou tangata palota a le alua kual whai pule fo e au mai o e te le stala ma e sau e te palota ia pei o le tū langa na iei au lau fautuanga na lau fianga le limista le official commissioner whainga palota ia lava le taimi o le o te manatu le ua silingia foi au sau no mea commissioner whainga palota se fulu valu masina ia o topa le tausanga le o te tau o na mautu le leile le tūlana o lola paloka i le alo atu mo whainga palota tele le tunu le lua fe lua sfunu leono e o te manatu foi ua tal whengai le au le wala le manatu o le neitu malo e mawhai ona ato toa ia le toe resta la ino tato o palota o le whenga luenga lava ia te tele le anga ia tuitua i tu malo ina ia mawhai ona whai ngā luenga le whenga o fia e sanga sawa tangata ia po elo nata whai on fingerprints ia alawa ia umao na information le tau whanto i nisi susuenga te tele le ofisa ma le komsina whainga palota i le ngā luenga tele le o ina la e mwhai e ona whatau nuina le whamoe le o le tātou malo ia a mese le tātou tūlafono ia mauti noa lava po afo e sena inga o manatu ma fina ngalo le Palemene le tau e mauti noa e pasi le tūlafono wa tūlafono ia o whatu ina ato le tātou malo ia e te tau ana e le peo kulafongo ia nga whai kako a whai aku kulafongo ma le la malo ai o le si vanga ke e fonga yo o mai fonga wa funfa tu la fonga o le pasia ia la fionga le fontalai ia o saul na nei tu malo manu ia tele le nalo Palemene nei tai au faftai alo faftai ia malo mo saunga le wa fonga le mote le ngalo le tu malo ia e fautuina foi o tu fionga ia tau tuane tātou saunoanga, ia mo tātou upu tono mota, ia e whapena na tātou mataitu o alawa le mamalu, ia ma tau le leia tātou mota, me lea te nasa la ngona. Tulai mai lau whionga tumatai Palemene. Au whionga le whangwhitalai, ia sa whapese i mai alelei, ia le saunoanga le sui o Faleata, le efto ama vai atu. Au tulai atu e tausanga ina lau whionga i lina fōa. Ia pe se taimi tala whengai, pe a mai se whaaringa alina fōa. E tusa ma tātou pre-sitting, o le atonu lona tūranga, o le alef so ta inga o le nā,
ia ma taualumanga o le tatou fono ona o leo te vai atu o le felafo ai ai e tatou sui ai pe mana ia faataoto mai e lau afioga i taimi talafeagai ia ona tatou savavali uma ia lea faafetai Malo, whaftai lo whiunga te mate Palemene o whamanatu mai le tūlea ta ua tele mo le silafia fo le pai o le tātou maota. Ia silafia le lei tō whiunga i sui mamalu le maota. O tātou pre-sittings ua alo ia o tauru manga o le tātou Palemene. E ta ua tele i o tō whirangalo whaalia i teimi e whaia tātou pre-sittings ia o le fo ua alo ia tōno tātou tūlafon tū mau. Ia ai e le sui mamaru lava ia lona ia finangalo e le fa mal maina ati o lona finangalo a le tulanga o le alo ia o le silfia pe o mota mo to fe nga sui mamaru Palemene o le tulanga na wa alo ia foi tato pre-sitting o se vaenga o tato taulmanga o tato Palemene mo silfia e fe ia wa ia lo atu sui mo a ese fa mo o le mo le nei mai ai me mamalu te lo pole ale wingo le ia pe le nganga la talo te vai mo a pe ese mai fa mo le vai mai tau atu le laitu ele ia se o la unga ala fo o tu o mo boala unga pe fa pena se na ngona a ese le fum fa mo Palemene o leo mau atu ru finangalo masalo foi o tau mau mai le wingo fa talanga no fo ia le ala na le foi va fa tuanga ia al tulanga na ia o tau na vese le opule o le ala le fa unga ina le sui ia ese foi fa fonga al maota ma le tunu me le ia lewa fa tonu e vese le opule se tu le mai lau fianga fonte o teria to e vese ole ole fa pulanga ole opule ole matua le talia ina lava ia means wa laps le lafu pe le winga na ia ole talia ina wa fa ko el malo le lafu e ko tifit el malo le lafu pe le winga ngal opu ia ole le la fianga wo Waftai. Ave se ia na upu mon falon tele. O tulanga ai o tato mauta fa pena, tato te langono fo iale. Le tau upu tato te sau no ia ma upu fo ia tau na tu ese wale lo malo Palemene, me le malo waftai ngal falia. o fianga Ia